Ye, salibonani baba Nkomo. Njengoba liyini umfowabo kaJoshua Nkomo eselisele. Lapha silejaha lapha usibangilizwe lingatsho nje ngamafitshane ukuthi uzelwe njani, wakhula njani. Ijaha leli lasukela phansi isezandleni zami lapha ngizokutshengisa ukuthi ijaha leli lokhu belifuna ukuba yikho la kwasukela ngaphi. Lapha indawo le uJoshua weke eSalt Lake City for 6 months eku-exile. Laba esibona khona uJoshua ephethe uJoshua lo mntwana kuthandiwe uphakathi umntwana kusibangilizwe sokusiya nakathandiwe lo Thuthane laba unfortunately all late mama mafiyami Thuthane lo uthandiwe lo mdala ngokwakhe. Yeah. Kwasukela khona biko kwasukela indaba. This was 1962-63. He said, wathola kuyashana le yakhe yonke kule ndawo. This was in Leli bizo elithi sibangilizwe leli angabe walithola njani? Isibangilizwe izwe kwakuyisikhathi sakho amakhiwa kukhulunywa ngawo ukuthi ilizwe leli kasilo lizwe labo. Yikho ngizakwenza konke engingakwenza lokufa. Yikho sengithola umntwana lo ngalesi sikhathi usibangilizwe ngametha ngathi usibangilizwe. Lakathesi ngibona ngani ufuna ukungena unyawo lukayise lonodwa yonke imntwana khona. Hayi, ngezwakala baba. Usile minyaka emingaki mkhulu? Mina I'm biological I'm 89. Biologically, spiritually. Biological I'm 59. Yezapho uzitshele ukuthi wena uzosebenza ungani ungene ofisini. Uzaba umuntu ozakhathazeka emoyeni ngokuphela. Uzaba umuntu ozahlupheka emoyeni wakho ngokuphela. Uzubaleke ukuthi lapha kulanzuzo. Ngoba into yokuqala sisebenzela abantu abalalo abantu basuke besidingo ngaphandle. Size sibapha amandla abo. Bethatha amandla bethatha umbuso. Sibuse size sibe lolutho. Angithi umuntu olamandla uyowenza okufanele. So ke sicela amandla kini bantu benkosi, bantu abezibapho. Sicela amandla kini lewasebenzise amandla enu ukusukumisa ibandla lenu. Lilungiselele ukuyathatha umbuso ngo-2024. Niza kuphinda futhi kuze kungena amakhanda yenu ukuthi ngo-2023 izaphu yabusa. Akula mbuzo ngo-2023 izaphu yembusweni kumele kungene amakhanda enu okuhlale ngoba isikhathi ezaphu sitshayile. Akubelwe muntu. Isonke ngoba ngesikhatshana sokwenzeka indaba izimanga amabhraja asukuma kuyo yonke indawo. Kuyikuthi khona izaphu ziphila ngabantu. Izaphu ngabantu. Amandla ezaphu akini. Ngaphandle kwenu akula zaphu. Iyabile ngumoyeni. Yikho-ke kuyanthabisa kakhulu isiqubu elisukuma ngaso ukuthi livuselele umsebenzi owasala endleleni.
izaphu isivungile sokulomehluko elizweni 1 2 siyenzela ukuthi behluleke ukuriga laba abajele ukuriga nxa livote ngobuningi wenu akurigeli sisonke yini. Ngiyacela kakhulu ukuthi abantu berejista ukuvota usukusela kusasa ikhuthaza abanye labasekhaya nxa lichaya amafoni zikhona izindawo besiselokuza mzakwana Kondolwane kule ofisi Kondolwane abavelela lapho phambi Kondolwane ikhona ihofisi yezeke noma nje ukuthi ama-ofisi akhona akabonakali ngoba babe bezivakatshele babe benjani kodwa ihofisi ikhona ihofisi ekhezi. So ngikhuluma ngendawo ezincane ukuthi indawo ezinkulu ukuthi avele akhona hlabangana ama-ofisi ukuthi abantu berejiste. Ngiyalicela abantwana benkosi, ngiyalicela kakhulu ukuthi lingarelaxi khonokho. Nxa lifuna umbuso lizakwenza khonokho ukuthi lirejiste. Okugcina-ke ngicela ubukhokheli bezapho kesiyekele ukukhuluma kubi ngebandla lethu, kesiyekele ukuthi kungani sikhukhumeza amanye amabandla kumbe sivela kiwo kumbe siyawahawukela. Akusisi indaba, asikhulumeni sikhukhumeza ibandla lethu, sikhulumeni sikhulisa ibandla lethu. Siyekeleni ukuthi ibandla nxa selisukuma lizwe sokuthi unkomo usethethe ibandla wayadinga umtshado ngale labo zibanibani kwelinye ibandla ngale ibandla elincane unkomo usedinga i-coalition ngale uthwala lo nkomo uthwala sethwele unkomo wamthwala wayacelile ukuze GNU ngale ngoba ibandla ngelenu kumele lizimele lithi obhuqawe kuyeze ubhuqa kini, udinga umtshado kuyeze utshada kini ngoba leli bandla lokuqala elizweni leli akula bandla lokuqala ngaphandle kwezapho. Ngiyacela khonokho hayi ngalawa amafitshane bakhokheli bantu benkosi ngibona sengibekile bengilapho lamse emoyeni wami ngiyabonga. Ngizama ukukhuthaza mina ukuthi ngikhulume ngezapho. Ngizafisa impilo sengikuzwe kaningi lokhu kuthwala. Okokuqala ngibonani ngiphume endlini enkulu kakhulu elizweni. Ngithemba usuke wananzelela ikorokoro engihamba ngazo. Ngithemba uyayibona indlu kababa engatshela ubaba engihlala kiyo ukuthi imuso kanjani. Ngabe nginemali yezalo leyo 60,000 ngokuzithanda kwami ngabe sengipendile indlu leyana ngemali leyo ngayenza ngathi ngizakubona ukubona kukhithika lapha endlini, kodwa ngenxa yokuthi ayikho leyo mali. Okwesibili ubaba wathi esecela abantu ukuthi yeyibo sesiphelile ngokufa asihambeni sijoyina i-unity accord leyo. Mina ngathi kuyo mina mdala kangingi ngathi ngizasala la ezaphila la kanye ngasala ngikhonapho anzange ngiye ezaphila. Bahamba kabahambayo nxa leso sikhathi ukuthi khona ngabe ngahamba ngabe lami lokho ngisithi umdala wasitshiya khonapho. So-ke mina kansiyo omunye walabo umdala wawatshiya khonapho wasitshiya ngapho umdala wantshiya ezaphini ka-1961 ngama ngoba ngilethemba phini ngilethemba ukuthi izapho izaze ichaphe umsebenzi wakhe. Okokugcina nanku lilalele kuhle ngapho, ngicela lilalele kuhle. Kuthe ngomunye umnyaka ubaba isiba le-birthday 1980 ubaba uJoshua ngokwakhe uMkabe. Nge-birthday yakhe esi-80 uMkabe wabuya eMatshamhlophe lapha ekhaya. Waba lomdlalo omkhulu kakhulu. Ngithemba labo babondlo benxa bayatshaya ingquzu khona ngayo.
Kuthe kunjalo-ke ngezwa sengibizwa kwenye indlu laphana ngama-CIO angu-3 bathu abadala bayangifuna lapha. Ngahamba ngayangena kuleyo ndlu ngathola ubaba ehlezi lomgaba bekhonele so ubaba wathi hlala lapha ngahlala eceleni kwamgaba. Ubaba wathi khuluma-ke mgaba into yakho. Umgaba waqalisa ukuthi ubaba usekhulile antsho yambona uyagula antsho la wathi ubaba wafele 82 wayesele 80 esekhulu. Ubaba antsho yambona usegula sicela ukuthi simthathe sikugume kwenze ukuthi xa kwenzakala into wengakaqedi ukukhuluma ngase ngifuna ukusukuma. Umdala wathi hlala phansi mina kwethu hlala phansi ngahlala wakhuluma waqeda umgaba. Uthe eqedile ngathi seliqedile president wathi hayi angeke ngasenzelani mina angifuni. Ngabona umdala ekhangele eceleni ufuna isingiza ukukhangelana ubhongo mhlawumbe isingiza ngathi baba sengingahamba wathi hayi ngaphuma ngahamba ngavuka ekuseni ngamlanda umdala emathi amhlophe suka la phela ndaba ngathi kathi mdala usukungidegisela abantu abanye wathi hayi vele ngiyakwazi ukuthi asuka kwawayifuna into njalo mfanami nakwethu ngiyakwazi ngoba utrainile into leyi ngiyakwazi ukuthi uhlale ebantwini abantu bazafuna impendulo kusasa kuwo yabo. Nanso ke zani short video.